Ikaze ku muryango ukomeje kwaguka Ishaba TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho bya biganiro mukunda head to head hagati y'u Rwanda na Nigeria. Murabizi uyu munsi kuri uyu wa gatanu u Rwanda na Nigeria rurambikana kuri stade Amahoro. Amavubi asanzwe akina na Nigeria, bivuze ngo ntabwo ari umukino wa mbere. Nigeria igihugu cy'ibigwi muri football. Nigeria igihugu gifite abakinnyi bakomeye, igihugu kimaze gukina n'u Rwanda imikino 6 yose. Umukino uherutse guhuza aya makipe yombi muri Nigeria niho wabereye. Amavubi yabasha kwitwara neza atsinda Nigeria ibitego 2-1. Ese Nigeria iremera kongera gutsindwa n'Amavubi cyangwa Nigeria iranyagira Amavubi akayabo k'ibitego? Ese Amavubi aremera gutsindirwa na Nigeria mu Rwanda inshuro ya mbere cyangwa se aranyagira Nigeria? Head to head hagati y'Amavubi na Nigeria. Aya makipe yombi y'u Rwanda na Nigeria bakinnye imikino igera kuri 6. Amavubi babasha gutsinda umukino umwe, Nigeria nayo itsinda umukino umwe, banganya imikino 4. Birumvikana ko aya makipe mu asanzwe ahangana. Batsindanwe ibitego 7. Nigeria ibasha gutsinda ibitego 4, Amavubi babasha gutsinda ibitego 3. Kuri stade amakipe yombi asanzwe yakiraho imikino, bahakina imikino 3. Ni ukuvuga ngo iyo mikino 3 yose bahakiniye baranganyije. Hanze y'amastade cyangwa se ibibuga bakiriraho nabwo bahakinye imikino 3. Amavubi batsinda umukino umwe, Nigeria nayo itsinda umukino umwe, bahanganyiriza umukino umwe. Ni ukuvuga ngo aya makipe yombi uko ari abiri, Nigeria n'u Rwanda, bamaze gukina imikino 4 muri AFCON cyangwa se CAF African Cups. Muri iyo mikino 4 Amavubi yatsinze umukino umwe, Nigeria itsinda umukino umwe, bahanganyiriza imikino 2. CAF African Nation bakinye umukino umwe. Uwo mukino amakipe yombi yaranganyije. Muri FIFA World Cup bakinye nabwo umukino umwe, amakipe yombi aranganya. Bivuze ngo ni ya mikino yose hamwe 6 tumaze kubabwira aya makipe yombi yakinye. Ndabibasubiriramo, mu mikino 6 Amavubi aherutse guhura na Nigeria, Amavubi yatsinze umukino umwe, akora draw 4, atakaza umukino umwe. Nabwo kandi byagenze kuri Nigeria, yabasha gutsinda umukino umwe, Nigeria ikora draw 4, irangije nayo itakaza umukino umwe. Imikino 5 Amavubi aherutse gukina yatsinzemo imikino 3, Amavubi atakaza imikino 2, nta n'umwe yanganyije. Ku ruhande rw'ikipe ya Nigeria, Nigeria yabashije gutsinda umukino umwe, Nigeria inganya imikino 2, Nigeria itakaza imikino 2. Ese irongera gutakaza umukino wa 3? Ibi bintu biraza kuba binyomoye, tubihange amaso. Dore imikino 5 ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi azakurikizaho. Kuri uyu munsi aramanuka mu kibuga na Nigeria. Ku munsi wa 3 ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi azakina n'ikipe ya Lesotho. Ku munsi wa 169 ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi azongera akina na Nigeria. Ku munsi wa 170 ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi azakina na Zimbabwe. Ku munsi wa 198 ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi azakina na Benin. Maze imikino yo gushaka igikombe cyangwa se yo gushaka itike ijya mu gikombe cy'isi ku gihugu cy'u Rwanda ibe irangiriye. Kugeza ubu Amavubi ni aya mbere. Ese azakomeza ayobore itsinda? Ibi bintu yewe biranyomoye, reka tubitegereze cyangwa se dutegereze icyo Imana izakora. Turabizihirirwa ahandi igataha i Rwanda. Dore imikino 5 ikipe y'igihugu ya Nigeria izakurikizaho. Kuri uyu munsi iramanuka mu kibuga n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ku munsi wa 3 izamanuka mu kibuga n'ikipe ya Zimbabwe. Ku munsi wa 163 izamanuka mu kibuga n'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Ku munsi wa 170 izamuka mu kibuga n'ikipe ya South Africa. Ku munsi wa 198 imanuke mu kibuga n'ikipe ya Lesotho. Aho ngaho urugendo rwo gushaka itike ijya mu gikombe cy'isi ku ikipe ya Nigeria nayo ruzaba rurangiriye aho ngaho. Ese Nigeria izasoza iyoboye itsinda cyangwa izabira inyuma? Yewe ibintu biranyomoye, reka tubitege amaso. Hagati aho umwe mu bayobozi ba Ferwafa yatumiwe kuri Radio Rwanda RBA, atumirwa n'abanyamakuru b'urubuga rw'imikino, nuko abasha kugira icyo avuga ku ikipe y'igihugu Amavubi. Agaruka ku kibazo cya Migi, umutoza wungirije mu ikipe ya Muhazi. Gusa
uwo muyobozi yasabye abanyarwanda bose ko bakwiriye kuza gushyigikira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kugira ngo turebe ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yakwitwara neza agakomeza kuyobora iri tsinda. Gusa ibintu biranyomoye hagati aho umutoza mushya w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Adel Amorush nawe yongeye kuvuga ko ikipe y'u Rwanda Amavubi ari ikipe nziza kandi iri gutanga icyizere. Yongeye guhamagara abanyarwanda kuza gufana ikipe yabo nk'uko abanyarwanda basanzwe bayikunda. Yavuze ko abanyarwanda bakunda ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Minisitiri wa siporo nawe yaje gusura ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi aho bari bari mu myitozo, nuko abereka yuko hari icyizere cyo kuba Amavubi yatsinda ikipe y'igihugu ya Nigeria. Babwiye yuko hari buri kimwe cyose cyangwa se bafite support iyo ari yo yose kugira ngo babashe gusezera ikipe y'igihugu ya Nigeria. Minisitiri wa siporo yavuze yuko nk'abanyarwanda ibitego by'abafana bihari kandi bemeye kubitanga, ariko hakenewe ibitego byabo. Hagati aho kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nawe yavuze yuko nubwo Nigeria ari igihugu bubaha bemera, gifite abakinnyi bakomeye, igihugu cy'ibigwi muri football hano muri Afurika, ariko ntabwo babafite cyangwa se badafite gutinya ikipe ya Nigeria. Bavuze yuko bagomba gutanga ibyo bafite byose kugira ngo nibura abanyarwanda baje kuri stade Amahoro batahe bishimye. Yewe ibintu biranyomoye, reka tubitege amaso. Gusa turabasaba kugira ngo abanyarwanda mwese muze tujye gushyigikira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Amarembo arakinguye guhera isaa 7. Uracyari ku Ishaba TV. Yewe ibintu biranyomoye. Iyi ni UEFA National League Fixtures Result. Turkiya yabashe gutsinda ibitego 3-1 cya Hungariya. Arumaniya ibasha gutsindwa ibitego 3-0 na Georgia. Australia yabashije kunganya na Serbia igitego 1-1. Ubugereki bwatsinzwe igitego 1-0 na Scotland. Kosovo yatsinze ibitego 2-1 cya Iceland. Netherland yanganyije na Espagne 2-2. Yewe ibintu byatunguranye binyomoye cyane aho abafaransa batsinzwe ibitego 2-0. Denmark ibasha gutsinda Portugal igitego 1-0.